Ngoba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukelo wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku-SABC. Sitetfula bukhoma e-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Nati lekuhamba embili lomuhla. Sesiyazi manje ukuthi abantu bashiya ngaziphiza. Okwethu kuba siziqoqe. Umhlelembisi welithimba lelibuke tinhlelo te-ANC KwaZulu-Natal Mike Mabuyakhulu uthi loluhlaka lolusha lolutsanza kugqokwa litawucinisekisa kutinda kwahulumende welibumbano kulesifundza. When we read section 26, 1A, B and C as they presently stand, it does not provide for a male to assume the surname of a female. Sekusadvute ukuthi emadvodza lamabili lashadile atfole loko lakufisile lokukuthatha tibongo tebafati babo. Wishing him all the best. It's an honor to have really been under his guidance. Mkanjubovu we-SuperSport United Thulani Hlotshwayo ubabate umsebenzi wemceceshi wakhe Gavin Hunt kulandzela kucecesha imidlalo leyinkulungwane. Umhlelembisi welithimba lelibuke tinhlelo te-ANC KwaZulu-Natal Mike Mabuyakhulu uthi loluhlaka lolusha lolutsanza kubekwa lutawucinisekisa kutinda kwahulumende welibumbano kulesifundza. Uthi lelicembu lakhe lenetisekile ngebalingani balo kulohulumende welibumbano wesifundza. Kusekelwa kwaleli cembu KwaZulu-Natal kwehla kusuka ku-54% kwaya ke ku-17% emva kwelikhetfo lwavelonke ngenyanga yeNgwengweti nyakenye. Lokhu ke kwaphocelela leli cembu ukuthi lakhe hulumende welibumbano IFP, DA ne-NFP kuzeke lihlale emandleni kulawula. Sesiyazi manje ukuthi abantu bashiya ngaziphiza. Okwethu kuba siziqoqe sibuye siyosebenza sisebenzela abantu sisebenze kanye nabantu sizehlise sisebenze ngokwethembeka. Ubuholi be-ANC besikhashana KwaZulu-Natal buthi buqonda kahle kamhlophe umsebenzi osalele leli qembu ukuze likwazi ukubuyela emandleni. Labaholi beqembu bebesingathe umhlangano wabo uqala selokhu bakhethwa. Labaholi banikezwe umsebenzi ukuthi bakhe kabusha iqembu baphinde balungiselele iqembu ukuba likwazi ukuya ukhethweni lohulumeni bezindawo. Umnumzana uMike Mabuyakhulu ongomunye walabaholi uthi into esemqoka kulolu hlaka ukuqinisekisa ke uzinzo kuhulumeni wobumbano wesifundazwe. Sanelisekile ngalamaqembu esibambisene nawo. Ngawe ke asikwazi ukungena kwezinye izinto zabanye abantu. Okwamanje sisazobheka ukuthi sisebenza sonke lapha kuhulumeni wobumbano sikwazi ukwenzela abantu idingo sibeka abantu phambili. uMabuyakhulu uthi ke lolu hlaka lwesikhashana oluqokiwe ukhola iqembu esifundazweni lizoqinisekisa ukuthi bonke labo abasesikhundleni sikahulumeni bawenza ngendlela umsebenzi wabo. Kulindeleke ukuthi ke abaholi balolu hlaka basingathe isithangami sabe izindaba kusasa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Luyakhula lubito lwekuthi mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa aphendvule mayelana nekuvakashela kwe-AfriForum kule Melika lapho ke iphehla khona ludveshu lwetinkulumo letingeyamani neliciniso ngenhlalo nendlela lekuphethwe ngayo ema-Afrikaneri kuleli. Lamanye ke emacembu etepolitiki kuleli ende lubito lwekuthi lenhlangano yemango ithathelwe tinyathelo temtsetfo ngaloku lelikubita ke ngekuvukela umbuso. Umhlati wetepolitiki Khanyi Magubane uthi le Melika alikakhombisi bulungiswa ngekuthatha lokhu lelikutfola ku-AfriForum neSolidarity phela. Uthi ke letinhlangano letimbili tende lokungetulu kwekukhonona ngekubuyiselwa kwemhlaba kubanikati bemdzabu nemtsetfo lomusha wetemfundvo. Lamacembu athi yahlushwa indlebe levako kuletinsolo tekuvukela umbuso awenandzaba nato. Kanzi itolo inhloko yema-Hawks Godfrey Lebeya uvete ukuthi baphenya ngemadokede lamane ekuvukela umbuso ngetinhlangano letiye tayokhulumisana nahulumende wele Melika latfuna khona lusito ngamengameli Cyril Ramaphosa kanye ne-ANC. Lebeya ke yamangadza lule mabito ato.
Mbukeli likhasi lethu le Facebook selilungile kanti nenembolo yemibono ayikashinji. Lomuhla ke sikubutile ukuthi ingabe emaHawks athathe isinqumo lesikahle yini ngekuvulela iAfriForum licala ngelihambo lwayo lwaseMelika. Umbono wakho uyalandzela. Ubani noma ngabe yiphi inhlangano ezohamba iyokhuluma into engeyona ngezwe lakithi kufanele leyo nhlangano noma lowo muntu ajeze. Ngicabanga ukuthi kaMahawks athathe isinqumo esihle. Sithembe ukuthi inkantolo izokwenza ubulungiswa ngoba labantu bayamosha izwe lakithi. AmaHawks enze kahle ngoba bavulile icala AfriForum. Ngoba labantu baya kanjani ezweni elingafundi ngesiphumela abalwisana nathi. Bafuna ukwenzani, bafuna ukuketula umbuso na ababoshwe. Enze kahle AmaHawks. Ngasisinqumo lesinhle kakhulu leso ngoba tento atihambe kahle emkhatsini kweSouth Africa neAmerica. Ngiyacabanga lokho kutawenda simo sibe madima kakhulu, kumele ukuthi bahlale phansi bakhulumisane. Ngisibone mina isidingo sokuthi AmaHawks avulele ama-forum icala ngobani kusho ukuthi balibekile udaba lwabo lana bangalalelwa bese baya phesheya. Lona ngombono wembukeli iSABC ngeke iphocelelwe ukuthi iphendulela ngawo. Sekusadvuta ukuthi emadvodza lamabili lashadile atfole loko lakufisile lokukuthatha tibongo tebafati babo. Lokhu ke kuta ngemuva kwekuthi inkantolo yomthetfosisekelo ilalele sicelo sabo sekuthi lo mthetfo wekuthi uma utalwa nobe ke uma ufile uthathwe njengaloyo longekho emthethweni. Lo mthetfo ke wehluleke kuvumela labadvuna ukuthi bathathe tibongo tebafati babo. Ingabe umthetho wekubhalisa kutalwa nekufa wecwaya uphindze ucindetele lilingelo lendvodza lefuna ukuthatha sibongo semkano noma indvuna labathethene labane lebehlukene bamikisela oludzaba enkantolo lemthetfosisekelo ngaphandle kokuphikiswa bathi kuyingcindzetelo kungakwati kuthatha tibongo tabo mngabo. Advocate Nelson Nilenberg SC uyachaza ukuthi basho ngaliphi. It is conceded by the respondents that when we read section 26 1A, B and C as they presently stand, it does not provide for a male to assume the surname of a female to whom he is married in a heterosexual marriage. Boyana Jordan na Henry van der Merwe kanye na Jess Donnelly Bonman na Andries Nicholas Bonman baphumelele ekuphonseleni insalo umthetho wenkantolo lephakeme letinde eFree State. Lokutangwa ukuthi van der Merwe alwele ukuthatha sibongo semkakhe saka Jordan na Bonman ukuthi sakhe sinemane semkakhe saka Donnelly. Baqhubekela inkantolo lemthethosisekelo tokuqinisekisa ukuthi lokuphikisana lomthetho lebakholwa ukuthi unyathela amalungelo abo kuyaphumelela. Lokho kuletha imibuto leminyeni kulibambela lelisekela lenhloko yamajaji Justice Mbuyiseli Madlanga. If we were to make or rather confirm the declaration of constitutional invalidity, suspend for 24 months and keep quiet, would that not be a judicious exercise of the discretion that we have in terms of section 172(1)(b)? Would that order not be just and be inequitable? Justice, that would leave a lot of people in limbo. Lesinqumo sisegodliwe. Indvuna yelitiko lagesi Dr. Hosiyensu Ramohupa ithi leli litimisele kusebenzisa imandla yenuzi naliphehla gesi. Uthi tinhlelo tekushintsha indlela yokusebenzisa imandla titawulandzela imigomo yakuleli kude kuqinisekiswe ukukhula kwemnotfo. Ramohupa bekatfula inkulumo kungqungquthela yetemandla eKapa. Iningizimu Afrika isaqhubeka netinhlelo tekufuna kusebenzisa imandla yenuzi kuphehla gesi. Lokhu kuvete indvuna yelitiko letagezi Dr. Hosiyensu Ramohupa nayitshela titfunya letihambele ingqungquthela yetemandla. We know that in the taxonomy of what constitute clean forms of energy, nuclear is there. It has always been there. I mean, there's science to prove that. And of course, G20 coming out of India and the climate negotiations at the COP have accepted this argument. And as South Africa, of course, will go back into the market with that 2,500 megawatts of nuclear capacity. But the point we are making is that we are seeing increasingly on the continent that there are reactors that are being built. Leli timisele kwenda tinguquko nakude kutemandla ngekulandzela imigomo yalo.
the pace and scale of the transitions should take into account domestic conditions. So we make the point that there is no single definition of what that transition is, but that transition must find expression within the context of the parameters of what each and every sovereign country can be able to afford and achieve through over a period that they would have defined for themselves. Ramohupa uthi ngqungquthela i-G20 letawubanjelwa kuleli tawusita kuthuthukisa emave lakule ngabathi e-Afrika. Umnotfo wakuleli uyakhula kepha uhamba ngelunyawo lwelunwabu. Umbiko we-Stats SA uvete ukuthi umnotfo wakuleli ukhule nga-0.6 wema% kule kota kulandzela kwehla nga-0.1 wema% ekoteni yesithathu. Tintsatfu kule tilishumi timboni letende kahle ekoteni yesithathu neyesine nyakenye. Nanobeke kunjalo lokukhula akukasimami ukuthi kungabalwa njengesisombululo kule tinkinga letibukene nalelive. Stats SA sivete ukuthi kube nekukhula emkhakheni wetekulima, temahlathi netekdoba lokubeke nemthelela lomkhulu emnotfweni njengoba ukhule nga-17.2 wema% wafaka 0.4 wema% emnotfweni. Lokhu ke kulandzela kukhula emisebentini yetekulima nemfuyo. Lokukhula kuphindze kwaba khona emkhakheni wetetimali tekuthengiselana lokwente kahle kakhulu. Kanti-ke umkhakha wetekufutsa amange wente kahle kulandzela kwehla kwemisebenzi yetemnotfo kutekufutsa bagibeli. We also saw an expansion in finance and trade. So within the trade sector, I must say that what we found interesting is that there was a contribution somewhat of games of chance, which we normally refer to as gambling. So that contributed. Posomnotfo bathi nanobe kunekukhula kutemnotfo, umnotfo solo awukadindi. This data is still reflecting a very weak economy. 7 out of the 10 economic sectors contracted in the fourth quarter relative to the third quarter of last year. Kukhula kwemnotfo nga-0.6 wema% nyakenye kube ngaphansi kwa 0.8 wema% lobe kubukwe ngumgcini mafa velonke. Nanobe kulindzeleke ukuthi umnotfo ukhule kangcono lonyaka kunekukhathateka ngekukhula kwesivunguvungu lesikhona emnotfweni wemave emhlaba. We have had a situation now this year where we have these new headwinds that we are talking about. And so even though we were looking for a recovery, we're now looking at headwinds. We've just talked now about, for example, these tariffs that can disrupt trade. And that is something that is likely to affect us. Umgcini mafa velonke ulindzele ukuthi umnotfo ukhule nga-1.9 wema% lonyaka kulandzela kukhula kutekutsalwa kwemali, gesi, kwehla kwemandla emali nemali mboleko. Kuletinye uMasibiya ititolo. Labanye bashayeli betimoto batakujabulela kwetha phethilolo kule nyanga lesetulo njengoba wehla nje ngalwesithathu. Asikamukele mbukeli lesigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucedza kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Ummeli wemnikati weZanzu uthi lalamele bekede lwadi ngaloku bekwenteka kule ndzawo yakhe wathi made watshelwa ngako. Ngesikhathi ke yakhuluma nabetindzaba lomuhla ehotela eMill Park, Majavu uxolisile kulabo labathikametekile kulesigameko. Majavu uphindze wagcizelela ukuthi umnikati walendzawo bekangekho ngesikhathi kwenteka lesigameko. Uvalengele ukuthi ke umnikati walendzawo akasuya umsolwa kuleli cala kepha ke usebenzisana nemaphoyisa kwaniketa imininingwane. He did not run away, he is not running away, he is seated to my left. The police can confirm independently his cooperation. I can also confirm that now that I am on board, we will facilitate whatever support and cooperation that the police needed. A few days ago, they requested further information, again before my involvement, and that information was made available. The significance of me highlighting that is simply to demonstrate that you're not dealing with someone who is not prepared to take accountability to the extent that there is legal accountability to be taken. If at the end of the police investigation he becomes a person of interest, he will cooperate just like any other responsible corporate and natural citizen of this country.
Bawaphikile emacala labathweswe wona basolwa labathathu mayelana nekunyamalala kwaJocelyn Smith. Umbuso usola ukuthi Jocelyn wathunjwa washushumbiswa. Basolwa ngunina waJocelyn Kelly Smith, singani sakhe Jacqueline Apollis na Stephen van Ryan. Jocelyn wanyamalala emikhukhwini yaseMiddle Post eSaldanha ngenyanga yeNdlovana nyakenye. Kuyachubeka kuthethwa kwelicala lekulahleka kwaJocelyn Smith eSaldanha eNtshonalanga Kapa. Liphoyisa lelasita kuthungatha lenfombatanyana lithi make wakhe Kelly Smith akamanga bonakala njengemuntu lokhathatekile ngekulahleka kwemfana wakhe ngesikhathi abika lesigameko. Laba semagunyeni bavumele bamfu labangemakhulu lamabili ukuthi bangene enkantolo. When they met with Kelly, she looked calm. She didn't look like someone who's hysterical. She was not hysterical, like someone who's just lost a child. They went around searching for the child. Later on, they met during the search during the night. They met with Kelly's boyfriend, Buddha. And one thing he said was that she was almost in tears, very happy to see her boyfriend, which is something also Constable Gongota said. Bekungakavumeleki ke kuthathwa kwetithombe emavideo nemavi ebashushisi bembuso. Onke emakhamera atawubuka libhenji lemajaji ngaso sonke isikhathi. Tihlobo nebangani tinelithemba lokuthi kuthethwa kwalelicala kutawucacisa kabanti ngekulahleka kwaJocelyn. Labanye bashayeli betimoto batakujabulela kwetha phethiloma kulenyanga leSentuli njengoba uwehla nje ngalwesithathu. Litiko letemcebo waphasi nemandla liqinisekisile ukuthi letinhlobo taphethiloma totimbili titawehla nga7 cents ilitha. Idiesel yehle nga17.5 cents kanye ke nanga 23.5 cents ngekwehlukana kwelihlobo lwawo. Kanti ke kusenjalo paraffin wehle nga8 cents, iHaas yehle nga2 cents ngekilogram. Robert Make walelitiko uthi kulungiswa kwalenzengo kubangelwa linani leliphasi la oyila kanye nelirandi lelicinile. Uthi lokhu kufaka esandla ekutheni iphethiloma yehle nga13 cents bese kuthi idiesel yona yehla nga14 cents. The slate levy remain unchanged at 0 cents per litre in the price structures of petrol and diesel. And IP tracer dye levy decreased from 1 cent to 0.5 cents per litre in line with the approval by the minister, with the concurrence of the Minister of Finance. Kanti ke somnotho David Root uphawule ngalendlela. There are some other factors that are likely to push inflation up over the next couple of months. Not too much, and I'm not too concerned about the inflation, but the inflation is likely to gradually drift a little bit higher. iRFA ikwemkele kwehliswa kwenzengo yaphethiloma kulenyanga aphawula kulandzela kwenyuka kwayo kuletinyanga letengcile. Gavin Kelly. Any decrease in fuel prices, whether it's petrol, diesel, which is the main fuel used in the transport industry, or illuminating paraffin or benzene, depending on what types of equipment is used, is always a good note to have. It reduces pressure on prices and on the transportation of prices. Kulenyanga leyengcile totimbili tinhlobo taphethiloma tenyuke nga82 cents ngelitha, idiesel yenyuka nga1 rand 1 cent kanye nanga 1 rand 5 cents ilitha ngayinye. Nazivakashele etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesithi ishavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Rebecca siyavuselana kumbukelo wetindzaba tesiswati khona ke ekhaya. Siphese ke ke indzaba lesinza ke batali banange umfunzo welibanga la kamatekeletsheni kulesifundza seMpumalanga enzaweni yasesekhunda embalehle njengoba ke bafuna ke bulungisa kulandzela usinange umfunzi akwazwe abulawe ngumlingani wakhe Dvute nasemagcekeni anasisikolo kulesifundza seMpumalanga. Etilo kwaloko sawubaka banathi ke tindzaba letimnanzi tekukhula kwemnotho kule level eNingizimu Afrika njengoba imbiko lekhishwa baka Stats SA namuhla evela ukuthi cishe ke imkhicito lana ke ekhaya kule level eNingizimu Afrika lokho iGDP ngelekubolekwa ikhulile kota yesine kumnyaka lophelile. Siboleke indlebe emlayelo ngo6 kuya ku7 kumsakato lokwala FM kuhlelo letiphuma embitene. Asibonge Rebecca nelithimba lakho nzamba malehle mbukele ekhaya.
Lingawo-ke talomuhla asiphindze sihlangane ngalwesine enkundleni lefanako. Kusasa tikhona telilimi lesindebele. Letilandzelako lomuhla tingensimbi yesikhombisa kule nkundla telilimi lesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo. Ngiyetela shona ngina nzabatalo kanjalo ngiyetela shona nginaso simo selitulu sibo kakhulu ke Gripeka kanze ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kumahla kakhulu ke mathuba emvula mobu ecishe ikhathi live ngalo lomuhle ohlelekela esifundzeni la Eastern Cape enzaweni efana nabo Komani kwaNojoli emalitswayi likhombisa kuba nemandla kulento nzawo letoko liphindze nyukele ngale ke esifundzeni eKwaZulu Natal kubonye uKhaselo ulunde mnambiti ngalo lomuhle kanjalo nesifunza impumalanga mabuka nzawo lefana nabo Mbombela uye ngale ke kumalahle nezinambeni emhluzi ngale ke kubosilobele Carolina likhombisa ke kuba nemandla kanze ke yahleli ku 30% mobuka ke ingcenye esifunza ke la Free State lomuhle kanzi ke naselangeni lakusasa asesekhona ke lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% mabuka ingcenye esifunza la Free State nangale ke la North West kanzi ke asesekhona lapha kuye ke la 60% etfundzeni litikhombisa kuba ke la seligwini live mabuka ke la ikakhulukati esifundzeni ke la Eastern Cape kanzi ke nasekuseni sesekhona ke letibhatute enkungu litikhombisa ke la kugudla ke lwandle ngwala lomuhle kanjalo nengcenye ke yesifunza ke la Western Cape njengoba asesekhona ke lawo mathuba emvula kanzi ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service likhombisa ke kuduma ngemandla kakhulu kade tifunza letsetgune live kanzi ke liyabe livulile kusihlwa ke namhle ebusuku letinye tindzawo kanzi ke naselangeni lakusasa ngolo lomuhle sesekhona ke lesixwayiso lesivela baka South African Weather Service ekuduma kwalo ke litulu mabuka ngcenye ikakhulu kade la eMpumalanga nangale ke la esifundzeni iMpumalanga kanzi ke masibukela ke la amazinga ekushisa kuthi emenjani mabuka ke la lapha ebusuku banamuhla tindzawo letfana nabo Johannesburg lifuthumele kubeke kubo Bloemfontein nangale kubo Graaf kubo Beaufort West ikhombisa kuba lapha ku 18 mabuka nzawo letfana ke la nabo George ngolo lomuhle kanzi ke elangeni lakusasa sibula ke mazinga ekushisa la situlu mabuka nzawo letfana nabo Liphalali bomusina kuyashisa kuleto nzawo letoko mabuka ke Mthatha hleli lapha ku 33 eKomani kanzi ke Beaufort West hleli lapha kuye ke la 36 kanzi ke mabuka nzawo letfana ke la nabo Sutherland wehlele ngala ikakhulu kade nshilo ngakapa ngolo lomuhle nakhona likhombisa ke la kushisa ngisho ukuthi ngolo lomuhle kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle